istraživanja koja su rađena u Crnoj Gori u prethodnih 5 godina, rezultati pokazuju da je trend razvojnih poremećaja kod djece u porastu. Problem razvoja kičmenog stuba, deformiteti stopala kao i poremećaj vida najčešće se dijagnostikuju. U okviru podcasta koji Montenegro magazin realizuje u saradnji sa Ministarstvom kulture i medija na temu razvojnih poremećaja kod djece, danas ću razgovarati sa fizioterapeutkinjom Ivom Tomković. Iva, kao što sam i rekla u najavi, nažalost, trend razvojnih poremećaja kod djece u Crnoj Gori u porastu. Sa kojom vrstom razvojnog poremećaja najčešće djeca dolaze kod vas? Prije svega, makar ja najviše radim sa problematikom koja je vezana za razvoj kičmenog stuba, odnosno probleme deformitete koji se razvijaju i javljaju u periodu rasta i razvoja. Najčešće, da kažem, negdje problematika sa kojom dolaze djece jesu skolioze, ali tu su dosta učestale i kifoze, da kažem, nekako skolioze možda više prate djevojčice, dok su kifoze nešto učestalije kod dječaka. U svakom slučaju riječ je o ozbiljnim deformitetima i jednom i drugom, naravno ukoliko se nisu na vrijeme otkrili, tako da imamo različite situacije sa kojima se negdje suočavamo. Ništa manje, odnosno još više, imamo djece koje imaju samo probleme sa lošim držanjem tijela. To je također nešto što ne treba zanemariti, zato što to mogu biti jedni od prvih pokazatelja sklonosti da se u nekom daljem razvoju pojavi neki od deformiteta kičmenog stuba. Tako da možda bih iskoristila priliku da malo veći akcent stavljam da se to ne zanemaruje, jer bih rekla da se dosta često kao to prihvata kao, ajde da kažem sad danas neki dozvoljeni trend da djeca imaju loše držanje, kao eto, pa to je zato što koriste telefone, pa zbog škole, zbog ovog onog. Međutim, da, to jeste sve, ali nije nešto što trebamo zanemariti, zašto trebamo zažmuriti, jer se posle dešavaju situacije da se i roditelji i djeca susretnu sa ne baš ugodnim i lijepim situacijama, pa da ne bi do toga dolazilo. Ja sam uvijek za prevenciju, ranu dijagnostiku i edukaciju da do svega toga ne dođe. Koje vježbe su najpogodnije za to? Pa ja sam se definitivno u svom radu usmjerila na širok metodu. Riječ je o jednoj u svijetu vrlo poznatoj metodi kada je u pitanju tretiranje deformiteta kičmenog stuba. Također bih voljela da naglasim da postoje određene razlike i kada je u pitanju ta tehnika. Tehnika po kojoj ja radim je iz Barcelona škole, odnosno Rigo koncept. Ona je nešto različita od nekog njemačkog šrota, sad da ne zbunjujem previše ljudi koji konzumiraju te stvari, znači o čemu negdje pričam. Tako da moj odabir isključivo ova tehnika, već 7. godina sam negdje u tome, zadovoljna sam rezultatima, smatram da je tehnika izuzetno efikasna i da postiže dobre rezultate. Ono jedino nekad što nas prevari jeste nedostatak istrajnosti i saradljivosti djece zbog tog specifičnog uzrasta gdje oni zapravo nisu svjesni koliko mogu sebe da ugroze neadekvatnom brigom i nedovoljnom poslušnošću kada su te stvari pitanje. Koliko su zapravo te vježbe naporne za vas kao fizioterapeutkinju i za djecu? Pa te vježbe za mene su izazov, zapravo zato što je stvarno potrebno napraviti prvo dobar plan vježbi, prilagoditi svakoj krivini zasebno, onda naravno napraviti nekakav adekvatan pristup, zavisno i od nekakvog psihološkog statusa djeteta, uzrasta, motivisanosti, nemotivisanosti. Jako puno izazova je, da kažem, negdje u mom poslu koji nisu vezani samo za neko znanje sa kojim raspolažem, nego sa time kako da to znanje zapravo bude efektno, odnosno kako da ga plasiram korisniku da on zapravo ima, da kažem, benefite od toga. Ja ću reći da mi nije to sve skupa teško, zato što to prosto volim. Da li nekad bude naporno? Bude, jer ponovo ti procesi budu dugi i dugo, znači, prolazimo i dešavaju se da i pored toga budu i neke manje lijepe situacije sa kojim se oni suočavaju, ti rizici od operacije, dane i tako to. Tako da te neke, onda nekako i dosta budemo zajedno pa se vežete, prolazite nečije probleme. S te strane to nekad može da bude onako iscrpljujuće ili kad mi se dešavaju situacije da negdje dođu roditelji svjesni da su zakasnili, svjesni da su propustili neke stvari. Taj moment koliko grižu savjesti prolaze u tom trenutku gdje ih pored najbolje volje i svih savjeta koje mogu da dam, preporuka i regione i ostalo,
budem jako žao, a jer sam negdje sigurna da to možda nije baš moralo tako. Tako da više mi budu te neke stvari teške, nego što mi je da kažem sad negdje fizički dosta sutra napredak. A poslije koliko vremena je vidljiv napredak? Znate kako, napredak je vidljiv vrlo brzo. Vi ćete vrlo lako da postignete rezultat sa tijelom koje nije naviklo na adekvatnu aktivnost, na pravilnu aktivnost. To je ono što bih iskoristila priliku da kažem da se prilično koristi kao razni marketinški trikovi kada se plasira kao rezultati za 10 dana, rezultati za 5 dana, za 7 dana. Da, tijelo će na novi stimulans koji je pravilno vježbanje, koje je dobra edukacija, vrlo brzo da da taj inicijalni rezultat. I vi ćete imati jednu prvu sliku koja je inicijalno bolja od neke startne, ali je daleko od onoga što treba da se postigne, je daleko od toga da će ona ostati takva ukoliko se proces i dalje ne nastavi. Ništa se ne rešava ni za mjesec dana, ni za 2 mjeseca. Ono čega roditelji isto također nisu često svjesni kada dođe dijete koje ima problem sa skoliozom, a još uvijek je u fazi rasta i razvoja, neki, da kažem, naš profesionalni cilj jeste da spriječimo dalje razvoj tog deformiteta. Znači, mi tada uopšte ne pričamo o nekim stepenima, hoće li biti stepeni više ili stepeni manje, vodimo se ka tome da se ne desi ta neka progresija koja bi mogla da ide ka da li nošenje ortoze, da li operaciji, sve zavisi naravno od stepena krivine i faze u kojoj je dijete došlo. Tako da, ne možemo da nismo realni ako kažemo da su sve situacije apsolutno rešive, da li treba raditi i gledati da se izvuče neki maksimum, svakako da da, ali te neke instant rezultate koje ljudi vrlo olako nude, mislim da su jako opasni i da mnogi ljudi ispaštaju od toga, tako da to je nešto što isto dosta često vidim i što mi onako donese neku ljubu iskreno u meni, ali nije nešto na što specijalno mogu da utičem, to je stvar ponovo nekakve etike poslovanja i profesije. Dešava se vjerojatno da dođe do stagnacije. Koje korake tada preduzimate vi kao fizioterapeutkinja? Pa znate kako, ako dijete realno radi, iako je vrijedno, tu stagnacije nema. Znači, ta priča stagnacije ne postoji. Znate u kom smislu postoji? Postoji da to dijete zato što je savladalo određeni i uvijek krenemo sa nekim basic, da kažem, nivom nekog programa vježbica. I taj program vježbica će se unapređivati kroz to koliko oni mogu da ostaju u vježbi, jer sada je malo teško objasniti zato što to nije klasično kad se priča o vježbi, to uopšte nije klasična vježba, to nisu nekakvi pokreti repeticije. To je čitav jedan proces šta treba sve da se desi da mi dođemo do korekcije, da bukvalno taj jedan kičmeni stup koji je potpuno jedna izmijenjena osovina, različitim stimulacijama, mišićnim aktivacijama, dovedemo do jednog što idealnijeg položaja i onda naravno proces vježbanja je zapravo održavanje tog korektivnog položaja. Sve ovo što prethodi tome je samo put do toga, a to je taj centralni trenutak koji je bitan i mogućnost klijenta, odnosno pacijenta, da što duže se zadrži u tom korigovanom položaju jeste ono što će njegovo tijelo kasnije van vježbi lakše da održava nešto čemu će da se vraća. Tako da je to proces prosto građenja jedne određene mentalne šeme kakva aktivacija mišića treba da bude u odnosu na to što je sada. I dok se ta izmjena negdje, da kažem, ne desi, nikad nisu dovoljna bilo kakva pomagala, niti mideri, niti razni aparati za ispravljanje krivine. To su potpuno neki spoljni faktori koji u nedovoljnoj mjeri mogu bilo šta da naprave. Naravno da je mider bitan u toj nekoj momentu stabilizacije kad imamo taj rapidan rast. Ono što sam prethodno vam pričala, kad je rast u pitanju, mi samo želimo da se ta krivina dodatno ne poveća, jer što god mi radili, nas ta nova izrastanja konstantno remete, konstantno nam pomalo ruše konstrukciju. Tako da spoljne sile nisu dovoljne da riješe deformitet, one mogu da naprave određenu stabilizaciju i bitno je nošenje tog midera da se u dnevnim aktivnostima dodatno ne bi, da kažem, taj utjecaj gravitacije negativno utjecao na naše tijelo, ali dok ne proizvodimo te unutrašnje sile koje su kroz vježbu, mišićnu aktivaciju i disanje, neke veće promjene se neće desiti. I ja uvijek kažem, sve promjene sa tijelom moramo da odradimo sami kroz našu mišićnu aktivaciju, koju definitivno mi diktiramo. Ostalo da mi ne radimo, da imamo rješenje, to je nažalost hirurgija, to su vrlo, da kažem, invazivne metode,
tako da to je nešto što je za mene baš zadnja linija. Jeste pomenuli da se dešava da roditelji kasno dovedu svoju djecu. Da li moguće tada fizikalnim terapijama postići neki napredak? Ponovo sve zavisi naravno koliko kasno. Imala sam različitih situacija, imala sam i situacija gdje apsolutno nije bilo riječi o bilo čemu drugom, gdje je i moj stav bio da je operacija jedino rješenje. Nikad neću ni zaboraviti taj svoj profesionalni slučaj. U pitanju je bila djevojčica sa sjevera koja je tek tada prvi put otkriven taj deformitet. On je izgledao toliko ekstremno, njeno tijelo je toliko ekstremno bilo deformisano da meni uopšte nije jasno kako to apsolutno niko nije vidio, kako je to zaobišlo svaki sistematski pregled, svaku redovnu neku ljekarsku kontrolu. Za mene je to bio baš jedan ozbiljan profesionalni šamar, tako da budem negdje iskrena, jer sam svjesna bila koliko je sistem pun propusta i koliko se neke stvari olako doživljavaju. Nažalost ne znam ništa dalje o toj djevojčici, ali ne samo je bilo da je tu operacija bila neminovna. Imamo i situacije gdje su ljekarske preporuke da treba ići operacija, gdje mi uvijek ipak savjetujemo da se određenim vježbama pokuša nešto da kažem napraviti. Ono što roditelji moraju da znaju da i dijete koje je vježbalo, a eto, završeno operaciju, prvo efekt te operacije će da bude potpuno drugačije, će to da budu tkiva koja su već istegnuta, koja su navikla na određenu aktivaciju. Znači, taj moment i oporavka nakon operacije i same operacije će mnogo bolje da bude uspješniji kada je dijete već bilo u programu vježbi. Da se razumijemo, da ljudi isto tako olako ne shvataju, operacija nije rješenje i tačka, podrazumijeva se da ta djeca i postoperativnom toku vježbaju, tako da nekad vidim da ljudi imaju tu asocijaciju, aha, ne možemo se mi oko vježbi, neće htjeti da vježbaju, dajte da se operiše, niste riješili ništa. Taj je problem operacije kičmenog stuba, da se razumijemo, do kraja života zahtijeva određeni stil življenja te osobe. Znači, to bez daljnjeg. A dešava li se da roditelji odustanu od fizikalne terapije jer smatraju da nije vidljiv napredak kod njihove djece? Nažalost, vrlo često. Ja sad ne mogu da sudim o tome, zato što sam u privatnoj praksi i jasno mi je da financijski faktor igra veliku ulogu i to mi je jako žao što sistem na neki način ne podržava ili ti određene troškove ne refundira s obzirom da određene metode nisu zastupljene u državnim institucijama. Tako da ne mogu da kažem da li iza toga stoji njihova nemogućnost zapravo da to sve isprate ili stoji to neko nedovoljno vjerovanje. Nisam apsolutno sigurna. Da se razumijemo, ovdje je svakako koncept, ono što nekako vidim da je u Crnoj Gori postao trend da pacijenti svih uzrasta jako produženo zavise od fizioterapeuta ili od bilo kojih, da kažem, medicinskih stručnjaka, što po meni uopšte nije poenta moje profesije i nije odraz moje profesionalne uspješnosti. Moja profesionalna uspješnost da vas edukujem, da vi samostalno, nezavisno od mene, možete da sprovodite svoje stil življenja, u ovom slučaju dijete da bude osposobljeno za vježbu. Znači, moja vještina i moja, po meni, uspješnost se ogleda u tome koliko mogu da prenesem i osamostalim klijenta. A nije poenta da klijent cijeli život zavisi od mene, ima određeni financijski trošak i stvara sliku samu sebi da je zavisan od bilo kog drugog. Ali ponovo stvar poslovne politike. Tako da se razumijemo, dijete koje je saradljivo, koje je, da kažem, negdje svjesno, sa nekih 15 časova rada sa terapeutom, može da dobije sasvim kvalitetan program koji naravno dalje treba da nastavi da radi sam. Šta se dalje dešava, to već zavisi, znate, dođu mi dosta često, mi prođemo taj program vježbe, ja kažem super, radi kući i tako to, ne prođe puno, evo ih. Mi se samo svađamo, oni kažu radili, nisu radili, ne rade kako treba, ajmo mi ponovo kod tebe. I ja baš bez ikakvog ustručavanja kažem da u Crnoj Gori roditelji ozbiljno plaćaju odgovornost svoje djece. Tako da u inostranstvu to ne funkcioniše tako, tretmani su mnogo skuplji, djeca mnogo više uzimaju odgovornost, ličnu i to funkcioniše prilično drugačije. A kod nas to malo drugačije, ali dobro, minja se, možda se nekad promijenja. Koliko je važna psihološka podrška djeci sa razvojnim poremećajima? Beskrajno. Ta podrška je beskrajno važna, to je stvar koja se jako puno zanemaruje. Vratit ću se na to što sam rekla, pričam o skoliozama, najčešće mi dolaze ta problematika
Osvrnut ću se na to da su to u pitanju djevojčice u periodu rasta i razvoja gdje je njihova ključna identifikacija sa njihovim vizualnim momentom, sa njihovim tijelom, gdje se jako puno identifikuju sa tim i gdje im svaka različitost u tom kontekstu nikako ne prija. Izaziva jedan velik deficit samopouzdanja, prilično budu nesigurne, stidljive, mi moramo vježbati u topićima i tako to, slobode se oni negdje sa nama, ali su im neugodni ti trenuci. Nisu, da kažem, sad niti se ja da razumijemo, bavim sad toliko tim nekim psihološkim momentom da nešto previše pričam sa njima, trudim se da im uvijek pošaljem jasne poruke, a to je da su to ipak zdrava djeca. Problemi o kojima mi pričamo nisu bolest, to je prosto su određene dijagnoze kojima se opisuje stanje kičmenog stuba i to je nešto što treba da se isto tako čini mi se da ovako moram, eto, nije možda u redu, ali mislim da negdje u momentu tog ljekarskog pristupa nema dovoljno empatije za to. Dosta često mi dođu djevojčice poprilično uplakane i isfrustrirane tim nekim prvim podacima koje su dobile. Isto tako, jako lako se saopštavaju ti neki stepeni krivine, ne znam, svaki pacijent strepi od sljedećeg snimanja, od toga koliki će da bude stepen krivine. Jedan ću da izmjerim ja, jedan ćete da izmjerite vi. To uopšte nije podatak niti za roditelja, niti za pacijenta. To je podatak za mene kao profesionalca da vidim kako se stvari odvijaju i u kom smjeru trebam da reagujem. To su tako podaci neki koji se olako plasiraju i onda ljudi tamo traže nešto po internetu i upadaju samo u nekakve bunare informacija, tačnih, netačnih, tragaju za nekakvim pokušajima rješenja, ne znam ni ja takvim, i tu izgube dosta vremena. Znate, tu isto se jako puno vremena izgubi. I kad imamo situaciju da se nešto možda otkrilo na vrijeme, oni tamo dok isprobaju, pa ovaj rekao ovo, pa ovaj rekao ono, pa probaj ovo, probaj ono, a vrijeme leti. Ono što isto tako želim da naglasim, da progresi rasta stvarno znaju da budu rapidne, da se desi da bukvalno 3-4 mjeseca se dese vrlo intenzivne promjene. I to bude, znate, ono kao raspust, ja i sad malo neka se opusti, ne mora nešto da vježba, vruće, neka ne nosi mide, raspust je, znate, oni kad je raspust, oni ne žele ni da vježbaju, ni ništa, oni bi sve svoje obaveze da prekinu. Što ih ja razumijem, imaju jako puno i nekih vannastavnih aktivnosti i svega, rasporedim je, što bi se rekla, od ujutru do uveče. Ali ovo nisu neke stvari koje se mogu raditi sezonski i ne raditi. Posebno što, da kažem, u periodu ljeta, ponovno sunce i ostale stvari, imamo tu nekako stoji studije da se malo intenzivnije raste nego u nekom zimskom periodu, naravno, količina svjetlosti i ostale stvari se to utiče na sintezu i rast kosti. Tako da znaju i da se opuste baš kad ne treba. Koja bi za kraj bila vaša poruka roditeljima koji su u ranom uzrastu djeteta suočeni sa nekim razvojnim poremećajem? Pa moja poruka bi bila da moraju da im budu ozbiljna podrška, da se podrška ne ogleda samo u plaćanju fizioterapeuta ili bilo čijih usluga, da se ta podrška ogleda u tome da oni stvarno razumiju poteškoću koju oni prolaze, da naravno nađu način kako da ih stimulišu da budu istrajni u tom procesu, a da to ne bude toliko kritike i nekako, da kažem, kao okrivljavanja zašto stvari nisu okej. To je nešto sa čim taj uzrast ne može da se iznese i po meni ni ne treba, to je preveliko vreme za njih. Iva, hvala vam što ste izdvojili vrijeme da govorite za Redovani. Gošća današnjeg podcasta bila je fizioterapeutkinja Iva Tomković, koja je govorila o značaju fizikalnih terapija. Nadam se da smo ovim razgovorom dali bitne informacije onima kojima ova tema značajna.